Da, kak se zove, pogledao sam još jedan zanimljivi, veseli i jako dobri filmić meni, zove se Sedmi sin. Dakle, o čem se radi i zašto je to meni jako zanimljivo, veselo i tak dalje. Ok, ovaj filmić bi već, dobro, ima par onak kao zmajeva i tak nešto i ovo i ono, ali tu filmić već može biti prikazan, pardon, puno kave pijem, može biti prikazan mlađoj publici. Dakle, klinci već starije vrtićke skupine mogu pogledati taj film, normalno uz roditelje i tak dalje, ali jako jedan zgodan ovak filmić. Fantasy filmić. O čemu se radi? Radi se o jednom dečku koji je sedmi sin sedmoga sina. I onda on kao zbog toga je važan, ima neke moći. Po njega na fantasy engleskom nekom otoku, ne znam je li to Britanija stvarno ili tak nešto, u srednjem vijeku, ali recimo da ta neka fantasy verzija Olfo Britanije je to, po njega dolazi stari vitez uzeti kao šegrta. Zašto? Zato jer taj stari vitez, on je lovac na zle vještice i zmajeve i utvare i duhove i sve i svašta i tak dalje. I onda tu opisuje se kako se zove njihova zanimljiv odnos, jel, kako on njega školuje i tak dalje. Postoji tu jedna velika priča, postoji tu jedna drevna vještica koja se oslobodila, pa ona je bila jako, prvo je bila dobra, pa zapravo je ona jako zločista, pa je ovo ono. Sad, Klinjo koji glumi kako se zove to glavnog je nekakvi novi Klinjo, uglavnom sam ga vidjelo po nekakvim serijama i tak dalje, čekam da postane poznat. Lijepo je to odglumio, onak čisto klasika, niš posebno. Uvjerljivo. Imamo njegovog učitelja starog koji je Jeff Bridges, koji glumi toliko, kako se zove, karakteristično i toliko deformirano. Naprimjer, uzeo od Marlon Branda onaj trik da se zgura sve nešto u usta, tako da mu cijelo vrijeme Ilica ovak stoji, ima stilizirane brkove, bradu i savi nekako onak sjedi. To njegovo pričanje samo kad, mislim, je jako dobar role-playing tool. Ako idete role-playing igre, onda pogledajte to i učite od njega. Zato jer on može pričati o mnogim važnim stvarima da potpuno drugačije izgleda. Vidiš? Tako da uglavnom ima taj dio. No, sve skupa to. Onda isto tako tu je Julianne Moore, koja izgleda jako lepo, fantastično. Mislim, onak pardon što ću to reći, gospođo Moore, ja se ispričavam, mislim, ona ipak je starija od mene, jel? Moram to reći, ali za njene godine izgleda femme fatale, wow, fantastično. Za Jeff Bridgesa se ne mre reći isto. Ne da je femme fatale, nego... Ali je super izgleda. On kao stari vitez, on rastura i tak dalje. Priča je tipični avantura, lagano mozak na pašu, oni simo tamo skaču okolo, spašavaju, bla bla bla. Film za recimo djecu i tineđere i tak dalje, ali nije blesav. I s druge strane, nemojmo zaboraviti, kako se zove, ubaciti isto tako da imaju jako lijepe CGI efekte. Pa onda ako vas zanima, to je toliko tečno, toliko divno da onak stvarno je lijepo za pogledati. I isto tako, kako se zove, nemojmo zaboraviti da je to napravljeno po knjizi koja se zove Spook's Apprentice. Pa onda ako nekog interesira može to potražiti okolo i probati pročitati. Čuo sam da je knjiga još malo, kako se zove, tamnija i kao hororskija nego što je film. Ali dobro. Budemo vidjeli. Probat ću ja isto nabaviti tu knjigu, pa onda kad pročitam ovu koju čitam, onda idemo dalje. No da, to je to. Nadam se da sam vas potaknuo. Ako vam treba nekakvi dobar fantasy film, evo, dobar je, zabavan je, lagan je, nemojte puno očekivati od njega i dobit ćete dobru zabavu. Tak.